واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah, mga pagariami, mga luksami, nagu mga bubayami. Yang kai bendingan tanu iman tu mababalu ya alang tanu na tomata na ini makapan taga-isi ko kapapagan na da si sagyang kaiya agama tanu agama Islam. Makaliliru naging kaiya paman na salakawa papagan na din lagi daging kaiya Western education. Ayay niya pugusayin tanong na makapantag sa giyang kaiya agama tanwa agama Islam. Giyang kaiya kaya padsi iya bendingan agiyang kaiya kapag nadsa ilmu inu saya inupad sabab sa padai si ku mga importante si ku kapag agama padai si ku mga ala asimba si ku Allah Ta'ala agiyang kaiya kapag paganada sang kaiya agama tanong. Diyan kaya kapag nadsa ilmu na talo saya susun sa mga tao. Pag mayroon na mga tao apiaga na dinan sa ilmu na ining gulalan nila. Naginan sa mga tao amya kakadig sa turuan. Miya kadigiran sa turuan lalan o sinan ito akiya bubayaan sinan Allah agito sa mga nabi, agus sa mga syahid, agus sa maananian na mipiya-piya. Ikadua, asusunan o mga tao sa giyang kaiya kapag nadsa ilmu. Na mga tao miyaga nadsiran sa ilmu na dayran gilbaka aging puto piyaga nadiran. Nagyuto sa mga tao ayama naniyan na mga tao kiararangitan siran wallah aginan sa mga Yahudi. Sadin sa tao maganad sa ilmu adin yan gulaulaan na ekiringan yan nagyang puto mga tao mga Yahudi akirarangitan siran wallah. Ikatlo susun ang mga tao na mga tao agi siran gelbak na dayran paganada aging kutuan idan gelbak mga tao agi siran ing gelbak sa kada amalang udi na kada sabot na aya ini baratang kiran wallah naginan sa mga tao ang mga Kristiyan adi siran di gelbak saya makna niya nakada sabut naginan ikay importante aging kaya kapag nadsa ilmu giyang kaya bendingan tanu na tumata na aya bendingan tanu na sukukuman o kapag nada sa ilmu nagugiyang kuto ang mga kalbihanian kalbinian gusto paparangayanun udi na tigitanwa mga ukitukitian. Diyan kaya kapag nadsa ilmu si kuagama na ay ako kumana yan na dua igira na diimbuli sa kaniyan na fardu ain ebtino na fardu ain na uman ipisa katawan sila katanaw na wajib si kuman ipisa katawan agyang kutuwa kapag nadaniyan si sagyang kaya ilmu. Ikadua ako kumaniyan na fardu kifaya ebtiro na fardu kifaya na umapaganad sa kaniyan usabaad naging kaya sabaadun na miyada kiran aging kutuwa kisasang gulay niyang kiran na anto ni kapkubaluin yan na fardu ain na aya kapkubaluin yan a fardu ain wajib paliwat si kupisa katawan manisa katawan katanong na giyang kutuwa kapag na tanong si iku kabnar uli na giyang kutuwa kapag na tanong si iku mga subuan wallah na iya pinakamala ay ni subur tanong wallah na suka pakisisa si wallah pag na din tanong agiyang kutuwa simba si iku manisar katanong na wajib kapag na din yan si iku simba si wallah kapakisisa si wallah na pag na din tanong pansusurangan yan kapan ako to ay sabab na anta no kapan ang gilay ginan
Lagi ka iya makapantag si kusuwan agus minisapar na suka pagana daun na wajib rakatan o palibat rakatan o kumanipis sa katawan si rakatan. Nah, sukman sumanga salakaw sa napaganan lagi do kita karigu kalebeng na mana niyan na asar amaso usabagi na miyada suki papalibat nun si kuya mana niyan na anto ni iba na sabad si kumangorip no Allah. Nah, ginan suku kuman o kapag na ilmu. Kapag na si sagyang kaiya Quran, agus sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto na ikarina saya pinakamala, apaligot rakatan o pagana din, naging kaiya tauhid, yung kaiya kapag si sasik wallah. Ay katir wallahu ta'ala natigin manay. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Tangkadang ka, kanalang ka, paganadang ka, mata na da simbaan abnarayin tas wallah. Wastaghfir li dhanbik, nagwe mo ananian na pang nika sarila pipantag si kudusang ka. Giyan pen ikarina sa giyang kaiya kapaganad na kiyo na ini si kulang wantaman. Si kudang kakanggil baka sa giyang kutwa penggil baka naka na wajib raka adaan ka akanala giyang kutwa penggil baka naka. Bakad makapangupira amay ka ada katawan kasi kapangupira. Bakad makapumulong amay kaya makna niyan ada katawing kaon. Dan nakapaganada nagungkabu ay makna niyan nang gilbaka. Giyanan iso kapaganad sa ilmu nami unasi kulang wantangan. Nah, ay katuro mga ulama natigiran man ay. Kagigiyang kaya kada kakapaganad na wajib ya sila katano. Na ay katuro mga ulama natigiran man ay. Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Giyang kutua mga tao adi silan inggilbak akada malang kada sabut na lagi sa kanya na uplila kawada banin lalan. Ikadua katuro mga ulama natigiran na al-amilu ala ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslih. Giyang kutua mga tao adi silan inggilbak sa kada malang kaemanan yan na sustigitan wa kapanarbak na mas bala suka pa kabinasan yan adi suka pa kampiyan yan na sumasagde si kudar patam si saranaw kaya daan mga tao sa adat si kumang ulama umani isa na liyakan yun ay ini saya niran sa power injil ay ama na niyan naku niran a power udi na lagi bukap majika ging kaya kapag nadsa ilmu kinanglan amukit tanong si kulalan yun da ataw amya ulama agu maganak sa kanyan si sawalay nasukan na tanong sangan na tanong sangan na kaad na kisangan umani sa na ad na sangan yan na sa din sa pakisasangan ka wallah na ayang ang gilbaka na anto na ikapakalalabi yung kaiya ayama na niyan na kapag nadsa ilmu anto na ikapakalalabi niyan ino tanong ipaganada ino tanong ipupagalawi yung kaya mga kalbihan yan na ayas sabab na ipupugwiyat tanong kung ginawa tanong sa kalu-kalu na ang tanong mapaganad natigitan wa at hindi mo na rin pangadiyan ni ay ama na niyan na so tigiran ako minindi tawlo ami sa kaputian saya ama na niyan na kaya pakato ami naging kaya man nakapapaguntod dyan saya na pwede ako kapaganad sa ilmo yung kaya kau untod dyan saya alalang aging tanong aging kaya mga pagaritan o mga ulama na pwede ya si kuwap paganad tanong si saging kaya agama tanong agama Islam ikadua na bada dia mga muria tau tanong aki sugutan ukiran agi yung kutwa yang mana nakapaganan ami adu aging kaya pagaritan wa pwede sa kabnar mga watas si kuluk siran agi yung kutwa mindu iranon sa Quran pwede nan sa kabnar waya mana niyan na mga watas tanong na ditanong dito suldan ka miyaw sa ito waya mana niyan na mga isa sa aging kutwa mga pagaritan na paganay akapakalalabi agi yung kaya kapaganad sa ilmu na annahu irsul anbiya giyang kaya kapag nadsa ilmu na miya warisaya minibuga karakatano yung mga nabi asa katano miya kapang wariso minibuga kirakatano ya na sumanga nabi na kanaba aya kaya pang warisan tanukiran na batamok kanaba san piti barangan abaran dia ka aya miya waris tanukiran naging kaya ilmu giyang kaya kapag nadatan sa giyang kaya agama tanu agama Islam ayat katru Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya mata na sumang ulama nasiran iganti yung mga rasul
innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Nagumataan as mga nabi na da akia pangwarisan kiran ayam na dirham. Aguda akia pangwarisan kiran ayam ananya dinar. Innama warrasul ilm ayam akia warisan kiran lagi kutu ayam ananya ilmu. Ya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam na da amini bugakian ayam ananya na tamukian. Ugi naging kutwa ilmu siku Quran naging natanian siku mga sahaba na pinggil bak mga sahaba na miya paruliran aging kutwa katugum pia saging ke dunia mala naging kutwa ka pakaslang sa maliwanag sisa lungan mo ri. Ikadua, annahu yabqa wal mal yufna. Suaya makna niya na ilmu natatap di keda da isnepian na sutamu na kipos keda. Lain man giang kaya ilmu nasi ku kata tagutan usagin ke dunia nasadin sa miya pamular ka ilmu nada abanyan ka keda kasadin sa kandu wan kaun na ayam makna niya na pekindo mamusi ku antuna ibana salah kau raka na pupakaulad miya wafat ka na mibubuga ka aging kutwa ilmu ka di keda so ilmu so tamu na ayam makna niya na adna tamana iyan asutig mga lustano uding kaganatin as kain ganatan yan na ayat hatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin manai idza mata al insanu qata amaluhu illa min thalath andin kapatai utau na miya tepedcu kunik siunan sisa ging ke dunia miya putul sumang amalian inun ta botigu Nabi ada ma teped nagiang ka iya aya makna niya na telo nagiang ka iya telo apa gaduin tanu na aya bu aluin tanurun nagiang ka sati manu giang kutua ayam maknanya na ilmun yuntafa'u bihi ilmu aki yang gunaan na aya ilmu aki yang gunaan na giang kutua miyaswa na raks ayam maknanya na miyang gilbak agi yang kutua miya ganan ikatun wa kapakalil binian na so mga ulama udi naging kutua mga tao adiskan yan di maganad sa ilmu udi na mga tao andulun agi yung kutwa ilmu na mini itong sa kaniyan sa kaniyan kung mga tao at saksi si kubnar so mga tao amya ganad sa ilmu na sa kaniyan kung mga tao misaksi si kuya maanin na benar si ku untol ay katuru Allah Ta'ala na tigimanay syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bisaksi an wallah yani man kasudin wallahi misaksi bisaksian wallah samata nada simbahan abna rainun tas sakanian wal malaika agus mga malaikat na bisaksian ni lampen wa ulul ilmi qa'iman bil qist agus mga tao amampunay sa ilmu leni man nakapiya ka tundu-tundug wallah bagani amisaksi si kubenar na wallah ay kadua misaksiun na mga malaikat na ay katalo na mga ulul ilmi mga tao asisikiran aging kaya ilmu ginan iya makna niyan na kapakalan lebih agi ang kaya kapaganad sa ilmu pwede mo kapakalan lebih niyan na sumanga tao ay ni subwallah agi ang kutwa kau nutikiran si kunikang gira-gira ako betad mga tao na mini itungon sumanga ulama ini sugu wallah suwaya makna niya na kaunuti ko mga dato na ini sugu pun wallah agi ang kutwa kaunuti si kuya makna niya na mga ulama agi sabab sa sudato agus mga ulama na diyan ang makapumbulag di makapumbulag agi mga ulama sa nipuyag si kuya makna na syariah islamia na mga dato na silan ipungbulalan kuya makna nakapakatana si iku syariah islamia ay katuru Allah Ta'ala na tigan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيم يا مراتيا na unutin yus wallah na guswaya makna niyan na sugu unutin yus Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum augiyang kutuwa tao abigan rakanu sa kapar na pedisan suwaya makna niyan na mga ulama padapan akapakala lebih kaya akapaganad sa ilmu malutan wa yapsilusaw sabab sa giyang kaya madakal pa na mga pagaritan wa kanagtano silang saya pwede mo nakapakala lebih kaya akapaganad sa ilmu na da
da asy ini sugu wallah aging kutua kapangasigirun ama kaliu saging kedua paganeron naging kutua tau abigan wallahu taala sa ilmu ikadua naging kutua tau abigan wallah sa tamu na yama ananian na inusarian saging kutua ika sesuatu wallahu taala itero nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain datigin akapangasigya maka diu si saging kedua apa ngasigian rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar aganiron saging kutwa pangasigian na tao ay ni bagiron sa Quran siya butian sa Quran na ining gularan yan si ikut ayama nan yan na tenday o kagagawi agus so tenday o kadundo wa rajulun atahu Allahul malan awgiyang kutwa tao abigan sa kanyan wallah saya maanan yan na tamok fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar as kanyan na di niyan inggeston si ikutendi mabuwas sagawi agus saya maanan yan na kadundo dua ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ngasigian aginan su mga tao apiaga na diran su ilmu awgiyang kutwa mga tao abigan siran wallah santamok na pinggas tuiran si ikuy kasusuat wallahu ta'ala pada akapakalan lebih niyan na annahu tariqul jannah diyan kaya kapaganad sa ilmu nananaya si ku surga adin ikasungka saging kutwa dar pa apaganad ka sa ilmu na sisi ka si kulalan si ku surga diyan kaya kasung tanu saya nagiyan kaya lalan tanu ini ketas tanu nasi tanu mata tagu si ku mana ni lalan si ku surga itero Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah sadin sa tao amukit saging kutwalanan ayay ni ukit yanun na pelulubaon sa ilmu paganad sa ilmu na pelubulubud nun wallah aging kutwalanan apad sik mangalalan si ku surga na maluni mananan pepandepati na pedepan akapakalan biyaging kaiya ilmu na sumanga ulama so tao amia kaswa nasiran isindo umanga tao ang kakenunwiran saging kutwa turuaniran nakakepukasiran saging kutwa ayam ananian nakadidiganiran ketusaniwa sumanga ulama tanu nadidan ipanutunin adna sakatao amamasikum banu Israel amia kapatay sa siyaw pulo agusiyaw ayam ananian namia patay niyan nalumia lakaw sa kanian namia tuunian naging kaya barasimba nakagi matong niya naging kay barasimba na inisya niyan at tigina ay barasimba inu pakatawbat ako tigina tunay nusangka na tigina ayan usakan na siya pula usiya wa may pater na tigina diga pakatawbat na ini ganap yanun ikamagatos abiyong yan pa naging kuta barasimba uriyan yan nalumiyan ako man mayong niya naging kaiya ay maanan yan na ulama alim na tigina pagisungkus ka na tigina tunay pakaisya ka natigyan na inu pakatawbat ako natigyan na tunay nusyan ka natigyan na ayan nusya kan na ayama ananian na magatos sa kataw miya pater natigyan kutua alim at tigin manaiya pakatawbat ka asar katubat ka sa ikwallah napinggunan na uniyan sa giyang kutwalanan asungon yan ayam mga tauron na mga tao abara simba sa ikwallah na sumiyong naging kutwa sa kataw mama na ayan yan katatawag sa giyang kutwalanan sa kapsungin sa giyang kutwa derpa na kiyapantagan sa kaniyan akapatay na biya kasulid sa kaniyan si kusurga na anto na isibutin tanong sa giyang kanan atutun giyang kaya tutun na pupunutun na ya o Imam Bukhari tigyan ay isibutin tanong san nagiyang kutwa kapupeka ngiya guna mga ulama udi nagiyang kutwa yaman ay nakabubalwiran asiran ipalitaan mga tao kudinan kakadidig ginan iguna udi na kapakalan biya giyang kaiya kapag nagsail mo pada penakalihan yan na ayaman yan na giyang kaiya kapag nagsail mo na kisabapun akap kipuru aging kutwa pangkatan utaw si saging ke dunia na kipuru pun so pangkatan yan si sanungan amul Itiru Allah Ta'ala atigin manai yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ipuru wallah susiran untuk amia marati apedurkan na ini mana kapilih piakan bemidian ay puru wallah supangkatanian aging kutu amia marati aging kutu amia magadad sa ilmu ipuru wallah sumia marati apedurkan
walladina utul ilma darajat agu sosiran to apiaga na diran su ilmu sa dibun pira pangkat ipur wallah sumanga tawa ya maknanian na miya maratia mga taw apiaga na diran agi ang kaiya antu na ibana Quran na ipuru sidan wallahu taala. Nah padiam pen akan bihan na giyang kaiya kalama-lama udi na giyang kaiya darpa agi ipagana dan sa ilmu na inigrarasan Nabi sallallahu alaihi wasallam na kalama-lamanan apad si mga kalama-lama si iku surga. Ayat pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqul dzikr." Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aubani watigin segedi sumanga kalama-lama si iku surga na panat bukanurun." Na pitero umanga tawat tigiran mana iya antunay kalama-lama o kasurgaan na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutuwa darpa adi kulilingan waya maananin na pananadumci ku Allah mana agiang kutuwa di paganadan sa ilmu au agiang kutuwa darpa at ketimun sa mga tao adi dan pananaduman sa Allah ta'ala lagi agiang kaya katitimutan saya agiang kaya katitimutan saya lagi kaya untu dan tanu na padaya si kuma kalama-lama o kasurgaan tanu pepengni tanu si ku Allah batan giyang kaya katitimutan saya na gini katimutan saya ku surga. Nah, dito sa mga kalbihan, kapag lebih o kapag nadsa ilmu. Si tanu sa giyang kaiyaan tuna ayu kitian, paparangayan nun. Paparangayan si kuya maanan yan na kapag nadsa ilmu. Na aya paparangayan nun, na paganayron, na ikhlasun niya lillahi ta'ala. Giyang kutuwa kapag ikhlas tanu sa iku Allah. Jika kapag ikhlas nagiya i-isyarat ikaketarima waya mana na mga amal tanu ibarat yan upama ka sumiyong tanu saya na ini sumut tanu saya nakagiad na pagkatimu sa napanganangkan nata konti diterima naging kotoya mana na kaya tanu saya o ini sumut tanu saya nakagiad adin ayam ananian na matatago saya ap kebubayaan tanu karena ba ini sumut tanu saya nakapaganad sa ilmu na diyang kutuwa kaya sungka saya na yamaan niya na dito terimaan ini sungka saya na may ikhlas ka para si ikwallah agwi paganad ka sa ilmu na dito yamaan niya na miyaka atud amal at terimaan wallahu ta'ala ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin manain man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Sadati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao amaganad sa ilmu. Ay ini paganad yan sa ilmu na ipagindi yan ako mga ulama. Nagu ipamawali yan ako mga lampawi, hindi nagyang kuto mga lalong. Odi na ini paganad yan sa ilmu. Nayamanan yan na ansa kaniyan an sira kanian mipuntiri agi yung kuto pangilele ng mga tao ayama na naan sa kanian sikat adkhalahu Allahu an-nar napakasulidin sa kanian wallah siku kanarakan leni mananan kinanglan na makapag-ikhlas tanong diyang kaya ikhlas nagiya iya maanan niya na syarat o kaketarima agi yung kaya amal tanong si ik wallahu ta'ala na ikadua an yakuna at-talibu sabiran fi talabil ilm mabalui suaya maknanian na murid ama sabar sa kanian kung kapag diyan sa ilmu na giyang kutuwa ka kabaluin masabar na giyang kaya kapag sa ilmu na ad na pupumanagad ka amargan na sabar na kauto giyang kaya ka sabar na upama kay pagibarat tanong na bulungaya ayaw manin napapait na kinanglan aming pulalan tanong kagiyutui ukit waya maknanian na kapag sa ilmu ay katalo na al-amalu bil ilm sukang gilbaka sa ilmu na sukang gilbaka ko ilmu na udi manggilbak udinan manggilbak na da akipan tagaging ka na ilmu na pipikiran yun na sadin sa miya suwa ka ilmu adin kayong gulalan na isumar yarkanan si salungan amuri apadanan si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apat ay pag-isa ko uripan na isaw naging kaya ilmu asadin sa miya suwa ka na udin kang gulalanan na ipag-isa ka si salungan amuri ay kapat na ad-da'watu ila Allah ipunulo na ka suwaya maanan yan
na miyaswaka ipunulun ka sa Allah miyakaswaka na inulun ka kung mga tao padanan si kuya maana niya napaparangayan si kuya maana niya nakapag nagsa ilmu ay kalima na al-hikmah aungangan higi naman ito Anthony iba na adna din kami pagpada na kanaba kayo miling ka sa kanya na miyaribat na tigaribat ka di cuma pia paparangayan pakau kitang ka sa kaungangan saya maana niyan na kanaba kau berdaan kanaba kau berdaan lain man dia ko to pedega naigi ra adab kebebayaan nakapanganangkan aawi danian naigi ini beginian raka api-api anian ibarat tanu pamasakik nah ini beginian raka sa api-api anian apa api aginawangka au pamapma nakaya ki beginian kaum aawi danian nagi ko to panganangkan nabani raka nini udan tadi nian to ayam kerat aginawanian api kap kebebayaan si kupanganangkan ada abanian ayam ananian nagubu dakapkeun nah ay kanam na ihtiramul ulama wa taqdiruhum so kasla uli na kapagadati si kung mga ulama nilay ni man naging kay masatan na imin di ka lang mga tao na mga datin sa ulama ano na mga tao apang ginawa sila na inumiyabina sa suranaw tanong kapunang kung mga ulama na misubra na ng kumarsik ayaw na niya na dila aso mga ulama na miyuntudo sila na kung mga telebisyon na tuminindig sila na kung ayaw na niya na mga member na tuminindig sila na kuwayamaan ng mga seminar apupugusay nilan suwayam ananian na ini sapar wallah kaan ka pa ng gili mga tao na piagusiran sa mga subuan wallah kanilan manggilmak na liyampaw yung mga tao uriyan yan na may paruli yung mga tao aging kutwa kabinasan sabab ko kira lang itirang kumang ulama na tigilan na ayam niya kabinasan sa na sumang ulama kana lalungan ayam ananian na atiro dila na amarsik ayam ananian na penubudan yan sa marsik akatiro na sumang ulama na ay kapito na ad-difa ani syariah pelindingan suaya makna ni na syariah giung kaya agamatam na pelindingan niaganad ka sa ilmu sa ini paganad ka na yaman na pelindingan ka suaya makna niyan na antun ini ba naging kaya syariah islamiyah padumpen na ad-tamassuku bil kitabi was sunnah na inutan paganada suaya makna ni na ilmu agi pagpitan tanu sa Quran ug sunnah Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya adna tingu nabi ay dibegakan rekan dua amay ka kepitan niyo nadi ka dun madidig aginan su kitab Allah agu su sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kaya agama tanu nakanabaya ka penggil tanu nabaya pagilian tanu grupo aya ka penggil tanu na pagilian tanu so kini tulad nun Quran na kini tulad nun sunnah so hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na urian yan na pagilian tanu aging kutwa kian digide yung mga ulama uri naging kutwa mga salaf si iku ema nan yan nadiran kapag siya isaging kaya agama tanu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh